King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging kupusanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti, anting personal a panagkat. Tatas ko po keka din sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, anpon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko pungi ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa. Benaflor, John Paul Santiago, Rene Inimelda Gonzaludo, Josh Martin Bonifacio, Paul and Ellery Claire Malit, Rachel and John Mark Sikat, Abelia Kayabyab, Archie and Arnold Kayanan, Joseph Alan Bituin. Paraking malagwang kapaldanan di Arminio Manialak, Eric Manialak, Nancy Forigay, Luciano Aguiluz, Orlando Culala, Ann Pring, Glenn de la Mines, Aruguan Lau, Epifania Liangco, Eni King, Melchor and John David, Marivic Manigas, Marcel Cuenco, Helen Romero, Maxima Bitog, Priscilla Aguilar, Keith Villa, Heidi Robinson, Carmina Payawal, Lita Manarang, Juliet Mercado, Zenaida Magpayo, Wenceslao Cañonero, Domingo Sharon, Marlene Gadi, Apong Ustagwan Lau, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Partlim, Beata Cañonero, Benedita Amante, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gozum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificación Gozum, Sita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Estrelita Soriano, Celerina De Leon, Noel Limin, Florencio Lozano, Lota Salenga, Orit Obstin, Leonello Venceslay, Giordana Misetti, Romeo Cancio, Eufrasia Valencia, Maria Fernando, Melanie and Maria Lourdes Fernando, Antonio Gosum, Vicente Gosum, JC Drens Tayag, Felix and Gloria Dizon, Popoy Año, Epifania Liangco, Eni King, Melchor and John David, Marivic Manigas, Archie Kayanan, Remedios del Pilar, Luz Culala, RJ Alfonso, and Neneng Bituin. Paraking kapayapan din kaladwadi de Jerome, Julian, Maria, Jose Senior, Isabel, Simeon, Lauriana, Abel Senior and Junior, Rosita, Miguel, Pasencia, Corazon, Jerry, Cora, Nuring, Umbelina, Ronnie, Jesse, Pido, Among Popong, John King, Arsenia, Magdalena, Angelina, Ernesto, Gertrudes, Celedonio, Cesar, Rogelio, Oscar, Angela, Francesca, Precious Angel, Maxima, Raimundo, Miguel, Pasencia, Corazon, Jerry, Cora,
Rafi, Benedita, Jerry, Pacifico, Alice, Victor Caridad Segunda, Elena Agripina, Macario Lucia, Pablo Faustino, Juanito Cesar, Alvina Felisa, Marcial Dolores, Romer Camila, Angel Aubrey Julius, Pirmo Manansala, Mariano Escolastica, Jesus Emerenciana, Lolo Senglet, Janice, Jeffrey, Ivan, Cheska, Lizel, Ella, Cristina, Juanito, Mark, Kelsey, Bernabe, Pasita, Maria Jose, Remigio, Milagros Antolin, George Policarpio Victoria, Danilo Menda Herminio, Donardo Domingo, Alejandra, Delia, Alma, Rita, Elizabeth, Leonisa, Magdalena, Rudy, Amado, Fernando, Adelia, Jose, Macario, Juanita, Lorenza, Pedro, Jose, Elocadio, Beatriz, Ruming, Maxima, Francisco, Marina, Erlinda, Orlando, Purita, Soledad, Leon, Remy, Ramon, Ray, Amor, Boy, Pising, Teresita, Victoria, Teofilo, Rudy, Jesse, David, Cristina, Dominador, Odilon, Ernesto, Paul Sorano, Eduardo, Lucia, Teresita, Benito, Senaida, Ricardo at Dimaldang Kaladwa, King Purgatorio. Ako na mag-commentator ito mama. Hoy ne, Alis, sige. aling tang pamamasa. Pasang ko. Ako'y dyan. Sa hapon King Lagyon na ning iba, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayungan. At kekam timurin, Kaluguran kong kapatad, tahimik tala po sa guling panalangin, ting mituran COVID, kaya tiking parokya tamo. Deng kabaryo tamo na masakit, ngayon kasalukuyan. Deng familyada po ring mika coronavirus. Panalangin tayo mo naman po iting parokya tamo. Lalapit na po kaya katamo yung COVID, maging tutune. At anya doon tamo king Diyos, king iligtas na katamo sana kaniting sakit. Tahimik ta po sa guling panalangin, iting intention tamo. Yagkasta pumiyag na nagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko. King Diyos sa may payang tutu. At kay kayo kapatad, uling may kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Huli ditay paniga po ko Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel pong santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. King Dios, amayo payang tutu, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo. Idala na katasana, King Bie, alangang Amen. Gino pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Abi-abi tayo po ngining purian, ing Ginong Diyos. Diyos,
Manalangin tamo. O iba, tagkilan mo ring biyeme, gawan mong tanda ning kekang lugod, king meto ketawan. Sopan mo kami at turwanan, makananong lumakad babo ning nanuman bagyong dartang ke kami. Ipagkalub mo iti kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang iba't king mumunang libro ringari. King bundok ning Horeb ating kuweba. Linubya ka rin ni Elias ban matudtod. Nga na ning ginukaya. Lumwal ka ken at talakad king arapan ko, king taluktok ning bundok. Kay ba't nanita linabas siya yung gino at tinyupya yung mabagsik kayangin. Inaspak na laring bundok at piglasi-lasi ring bato, kingarapaning gino. Dapoting gino, alayo kingangin. Kalabas na dingangin, minayon. Dapoting gino, alayo king ayon. Kalabas na ni ngayon, api. Dapoting gino, alayo king api. Kay bat ning api, meramdam ing malambing ngayangin. Inyang dimdam ng Elias iti, tikpaneng lupa na king balabal at linwalya at menaya king arap ning kuweba. Ingamano ning Gino. Salamat, King Diyos. Dalit at pakibat. Ingpong pakibat tamo. Kami Ginoo, ilugod mo at iligtas mo kami. Bakit mo kami Ginoo, ilugod mo sasabihan ng Ginong Diyos, kakong pakiramdaman, uling ipangako na ing kapayapan, kaya katamo akeyang balayan. Tutuyang makasadyang magligtas, karetang makitakot kaya, at kanita, king kaya katamong labwad, manatili ing kayang lingap. Bakit mo kami Ginoo, ilugod mo at iligtas mo kami. Misaganay nga lang ko pa sa lugod at katapatan, mikaol naman ng katuliran at kapayapan. Ing katapatan, sumibol, iba't king labwad, at ing katuliran, macho, iba't banwang matas. Bakit mo kami Ginoo, ilugod mo at iligtas
Wa ipagkalob ning Ginoo ing sablang kasaplalan, at king ase kanta mo dakal ing kakatang pupulan. Manimunaya keyo ing katuliran, at isadyane ing keyang dalanan. Bakit mo ke kami Ginoo ing lugod mo? Iligtas mo kami. Bakit mo ke kami Ginoo ing lugod mo? At iligtas mo kami. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Kapatad, sasabihan ko ing katutuan, talatoki na akong Kristo at eko maglaram, ing sarili kong konsensya apani bala ning Espiritu Santo, patutuana na king eko maglaram. Ing buri kong sabihan niya ini, tutukong pagkalungkutan at alangkalupa, ing kaplas ning puso ko, para karing kapatad ko, akan akong sariling laman at daya. Manyaman ko lubtanggap, ing miparusan ko, at mikawani ko kang Kristo, nung itiya ing makasawop karela. Ilaring tawong pinili na ning Diyos, inampun nala bilang sarili ng anak, at pepagawa na karela ing kayang ligaya. Tinatag nala ring kasunduan kambera at pigkalubne karela ing batas at karela ing tunay kapanyamban tinggap da ing dakal ng pengako ning Dios ilaring meging palipiring bantog a Hebreyong pipumpunan da at ing Kristo king pangatawo na ibat siya king karelang lahi mipuri ang alang kapupusan ing Dios ang maghari king sablang sabla. Amen. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mipuri ay ngari adaratang king lagyuning Ginoo, kapayapan karing banwa at ligaya king Diyos. Ing Ginoo, manatiliya kaya kayungan, At keka ang timurin. pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo.
Kay ba't nung pepakabsyan ring malda, agad na lang pepasaken Jesus, king bangka ring alagad na. Pepanwana na la, pepaunahan na lang dinalakit, king kangat ba na ning pangpang ning dagat, kabang pawulya na la ring tao. Anyang apawulya na la ring tao, minukyat yang magdilidili king metong abundok-bundukan, ban manalangin. Mira simbengi, magdilidili ka rin i Jesus. Dapat ketang oras ay ta, malibutad ni imbangka ring alagad king dagat. Sapul-sapulane ning alun, uling makasalungat ya king tiyup na ning hangin. Pila tanan ning alas 3 at alas 6 ning abak, pintala na lang Jesus ding alagad na lalakad ya babo ning danuman. Anyang ding alagad da, ikit ding alagad, lalakad yang babo ning danuman, mengilabot la at mitmong takot ngarang kinulisak multuya. Agad-agad minaw siya karela i Jesus nga na, kayo tatakot, ako i Jesus, kayo mitatakutan. Kanita nga ng kinulayit Pedro, Ginoo, nung ikapin, yutos mong lumapit ko keka babo ning danuman. Mekeni nga nang may kibat Jesus. Anya kinulda siya i Pedro kimbangka at migmulayang linakad babo ning danum papunta kang Jesus. Dapat niyang dimdam na ing masikanatyup ning hangin, tiblane ning takot at migmulayang limbog. Sagipan mo ko Ginoo nga ng kinulisak. Agad-agad inabot ng Jesus inggamat na tela ni Pedro at nga na, abe, kay namo kasalpantayanan. Bakit mikakuno ka? Pareho lang sinang pakimbangka at kasampara, tinok ng tsinyop ing hangin. Simbandering alagad ang makasake kimbangka i Jesus at ngara, tutupin, ika ing anak ning Dios. Kapatading may pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kay kawo Kristo. Maya pa abak po kay kayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. At kumusta la rin po ring manalbe, mas dakala manalbe king live streaming, kaya bedaring familyada, ngini pong kaurasan. Sana mayap tangan po kabilyan. Makatakot na po at makalungkot ing malilyari kaya katamo. Dati ing COVID, bisa sabihan tayo mo at yung Manila, at yung China, malawt ya kaya katamo. Ngini po, at yun karening shipping tang bali. Miturano ring kakilala tamo, at yun po keti parokya tamo. Parati ko pong sasabihan kaya kayong gang kanita pa, iting coronavirus, payari, pamimina. Mas sisikan niya po, mas delikado. Anya dapat, we should not let our guards down. Parating mimingat tapo. Okay. Munta tapo keng ebanghelyo. Eko buring pisabyan tayo, ing pamaglakad na ning Ginoo babo ning danum. Ene po dapat pagtakan ita. Uling Diyos siya ing Ginoo, anak na ning Diyos, agyo na mas kinano. Lumakad babo ning danum, lumakad babo ning api,
o lumakad alaya man tatalpakan. Ako po magtaka, agyo na mas kinano, uling Diyos siya. Aliwang aspeto king ebanghelyo imburi king lontamo. Pepasakeno ring alagad king bangka, at anyang atsuno libota dagat, dintang ing masikan ahangin. Dintang bigla ing metong abagyo, at sapul-sapulane ing bangka, may bugneng lumbog. Ken mang bieta mo po, maralas araranasan tayo ni. Mialiwang bagyo ing daratang king bieta mo. Ini mo coronavirus, metong niya pong masika na bagyong dintang kaya katamo. At hanggang ngayon, at suya pa, labul-labula na katamo, mamatakot kaya katamo, ining bagyong coronavirus. Potang may papateko, may asawa, may ngari ang signal number 3, ing dintang keng pibale-baleyo. Potang daramdaman mo ang dading at ating pakisabi ring anak mo keka, may ngari naman bagyong miras keka. Potang ating kang kasabi, potang kematen ka, potang ating matsurang relasyon kimbiye mo, may ngari la pong bagyo rening daratang king bieta mo. So pota pong atsyuta libutad na ning bagyo. Potang makaranas tang bagyo kimbieta mo, nano ing masanting tanggawan batang miligtas. Adwaya po akakit ko tuturo ing ebanghelyo kaya katamo ngeni. Nanulareti, nanggawan tamo, isto nga tsuta libutad ning nanuman bagyong daratang kimbieta mo. Mumuna po ini, pamalagwan niye ing kekong bagyo. Dinan meng lagyo ing kekang bagyo. Kilalanan me ing kekang bagyo. Istong adinan meng lagyo, istong akilala me, nano ya talaga imbagyong dintang kaya kayo. Sabihan ko po kaya kayo, 50% ng problema, alutas yun eh. At intang bagyong daratang ngeni, ganagana sabihan da, coronavirus imbagyo. Sagli, misip ka. Pota coronavirus imbagyo, pota ing inutil tang gobyerno na alang plano, ya talaga ing bagyo. Ay? Pota ing bagyo aliwaring teroristang kakatakutan ng gobyerno. Pota ali, pota rin bagyo, ring dakal mapanako, ampong mapangurakot king gobyerno, ila talagang bagyo king bietamo. Pota ing bagyo, aliwa naman ng Kongreso o Senado, aliwa ita ing bagyo. Pota ing bagyo, retang dakal amatsin, inelekta mo, binoto tamo, para lukluk ka rin. Kilalanan niya pa mo po ing bagyo. Bayo ko nanuman gawan yung nanuman magsalita kayo. Istong akilala yun ay imbagyo, kapit na aking problema nga kunapen, alusutan tayo. Pota mi papate ko ang miyasawa, bala mo yung bagyo, ing asawa mo, ating dakdak ng dakdak, yung masikan na hangin, lalabol kay lupa mo. Ay, pota aliway yung bagyo. Pota yung bagyo, ing sweldong bibye mo kaya, ya talaga imbagyo ning beyo. Kulang lang. Or pota aliwa naman ning sweldo mo, yang bagyo kembeyo ali, pota ing estilo na ning lifestyle yo. Pota ing maluho yung pamibye-bye, ita imbagyo kembeyo. Kilalanan me pa ing bagyo. Bayo me adinan solusyon. Anya po ing pag-asa, ing mumuna ng gawan, potang makabaw ng masikan na hangin na daratang, nanay muna ng gawan, di naneng lagyo ing bagyo. At istong nga balo may lagyo ing bagyo, then balo mo na, makanano ka magsadya. Istong ing lagyo na ning bagyo, darna, sexy mo at mahinhin ing bagyo. Istong ing lagyo na ning bagyo, Dutertards,
inutilya yan, alayang agawa. Istong imbagyo, lagyo na bato, mangyayayan. Kilalanan me pa ing bagyo kimbeyo. And then nga kupen, kapit na kim problema, solusyon tayo. Amen? Amen. Pota ing bagyo, naman coronavirus. Pota ing bagyo, potang minumantamong lupong-lupong ita ing bagyo. Kadwa po, kadwa. Anyang atsula kayong libutan ng bagyo, ring alagad megulula, miitakutan la, ginulisak la. Ali nga na ning Ginoo. Gusto nga ko kayong libutan ng bagyo, eko tatakot. Eko maliswas. Eko guli-gulisak. Nune, maghinahon kayo. Anya po nga balo kung mika coronavirus na ketibetes, aro, agad kong mig-announce, ay ini po yung sitwasyon kaya katamo, at may kaireng, lima, tinakas lang, tatakot ko po, magsalita ko agad ken. Kabira-bira, itang oras mo rin ito, beli ka na ako ning kapitan tamo kaya ni San Agustin, among naman po makanyan ng milyari nga na, makanyan. O di abalo ko, di meghinahon ko pa mo. Potang bagyo talaga, yung buritanggawan, magsalita tangan, biyasa tangan, at intangan balong sabyan, tungkol kayong bagyo. Ali, nga na ning Ginoo, manahimik ko pa. Pakiramdaman me pa. Baluan me pa, ing talagang sitwasyon. Akitaya po ini kitang mumunang pamamasa, ing Propeta Elias. Dintang yung bagyo, bala na at siya ka rin ng Diyos, linwalya, penayan Ala, minayon, bala na at siya ka rin ng Diyos, penayan Masika na hangin, linwalya na, penayan Ala yung bagyo. Panamdaman yung Diyos, anyang tahimik yung linuklok. At panamdaman ing may na, chup, simpleng hangin, linabul kaya. Karine, ikit. At aranasan ng Diyos. Abalo kay po ini keng metong manasan banda Batangas. Pinsan puminta ko keng dagat para mag-swimming. O neng umeko pang lundag kin dagat, biglang hangin, masikan. Biglang dintanging hangin na masikan. Ponguran. Ananing manasan ka na ako, among, tuk ng katapangan. Panayan tayo mong lumabas, ing masika na hangin na. Kalabas na yan sa lese mo rin nga na. So linuklok keng aduang tahimik, penahiming linabas ing hangin pin. Mapilan minuto, kasikan. Kalabas na, tahimik na naman, o sige nga na, mag-swimming tana. Ang gano'n yung mga tuwa, makanya ning sasabihan da, potang ating bagyong darat ang kimbe mo, paboren me pa, oras na ite. Paboren me, may sasalubungan, tahimik ka mo. Panayan meng lumipas ing bagyo. So, dintang yung bagyong ini kaya katamo, manyarata pang pisang bansa guli. Mga tapang kopin sinimba ko pa Asahan ko lamang simbangin panayan tapa mo. Lumipas yan. Aduan Domingo at Lun Domingo, kalipas na ng bagyo, masalese na naman. Amen? Amen. Tauli pong kwento. Mahilig ko pong mag-swimming kayang dagat. Meto nga miss ko nganing panahon na iti, ing ekepa ikit ing dagat. Kanita po dapat minsan makatadwa ing pabanwa, dapat akit kayong dagat, dapat kawe ko kayong dagat. At gagawan ko po ito every year. Hanggang kayo ni mo sambalis, o ngayon nila, kung nayakakiting dagat. Anyway, anyang pupunta ko po kayong dagat, maski akong dili, kaya gaga nakakaining milagro na ng Ginoo.
Makanano yang linakad, babo, ning danum. At potang akong dili po, susubukan ko. Makanano yung kayang linakad king danum ingino. Nga na ng banabanayad kong munta keng danum, ana ng mabilis kong mulay keng danum, ana ng lundag-lundag ko keng danum. Pero yung malilyari, lulbog ko rin. Eko agawang lumakad, babo, ning danum. Pilan ko na pong banwang susubukan, alang malilyari. Pang Diyos siya talaga ita siguro nga ako. So, uling eko makalakad, babo, ning danum, menigaral ko po, makananong kakawe, king danum. Ita, agiyo ko. Nga makanano yaman kalalaming dagat. Nga makanano ko man kalawot kimpampang. Ako pwedeng lumakad, babo ning danum. Pero pwede kong kawe, babo ning danum. Ita, agiyo ko. Ay po. Itang agyo tanggawan yang tutukan niyo. At potan talagang masikaning bagyo, siyempre mo. Dinan meng lagyo, ingkya kang bagyo, kay bat magikang payapa. Amen. Amen. Talakad tamo po at idawan king Diyos ning sabla tamong intention. Panalangin tayo mumunan dili iting parokya tamo. Ring kabaryo tamo na may dinan COVID. Ding dakal tang kabalen na masakit ngini kaurasan. Ding makatuwa at ding anak na makasimba uli na niti. Panalangin tala po king Ginong Diyos na sana antabayana nakatangan, sopa nakatangan, at iligtas kaniting coronavirus. Yabi tala po ka rin panalangin tamo, ring kapatid tamong mag-birthday, Marcelina Cuenco, Apong Husta Guanlao, Gian Ocampo, Johnny Manyalak, Danilo Angeles, Purificación Gozum, Sister John Guanlao, Joselito Romero, Marife Pangan, Ampoy Fib Kate Pangan, pati po ring Barangay San Nicolas at Sitio Virgen de los Remedios, pati na po ring San Juan Nepo, ring San Agustin na mituran kaniting coronavirus. Ampo po yung kapatid tamo miyang ubiyeng ifirmo manansala ampoy Nixon Dizon, tahimik talang ipanalangin king Diyos. O Diyos ay bami, di na nyo kepong tetagan, di na nyo keng kapibabatan, may biyasang marap, karing nanuman bagyong daralana ning biye kaya kami. Sopan mo keng maging payapa, kapamilatan ng Hesu Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapan niya sa ning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong kasapalala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ming sikanan, talapami karing regalong daralami, tanggapan mo reting ain ay yampang mi, ning kaya kang balayan, at gawan mong sakramento ning kaya kang kaligtasan, kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Inginu manatilia kaya kayungan. At keka Isipan niya at luguran ng Diyos. isipan mi at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat at matulid ang pasalamatan da kamparati o ipa kapamilatan ng Kristong Ginome. Hangyang pigtak silang nakaning metoketawan, sindume ingkya kang pamaglugod. Ikay mo niya kaganapan, kingkya kaming kakulangan. Uli nita, kambeda rin sa blangkor ding angeles, daralit ming kya kang ligaya, at ngamingan kakanta. O Diyos ay pami, tutukang banal at buriming paramdam kaya ka, ingkya kaming kapasalamatan. Daraon milakya ka, deting tinapayang pong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan, at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita adaon mi kaya ka, ing pigkalub mo kaya kami. Kitang benging bayo yamate, kabang kasulo na lang Jesus, din kayong kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinwaning tinape, pepasalamat ya kaya ka, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidaon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinuha ning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyining kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para ka ring sablang tao, man keta mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginoo, anya matulat ang ipasyag ing misteryo ning kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agatan mo kayong lumapit king kang dulang. Katmon mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan miyeng katawan at daya ning kang anak. Ginoo, alakang kakalinwan karing anak mo. Adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin nila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mo ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano no karin lapaman, at ding sablang tao king mabilugayato, lalong-lalo na ring masakit at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapagmulalan, potang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman, kingalangang ngini po anting metong familia, abe-abe tamong manalangin para karinggang masakit tamo, lalong-lalo na po kay Tibetis, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marawak. Pagkaluban mo king kapayapan, king panahon mi, ban kanita king saup, ning kang espiritu, kamtan mi ing pamisasan metong at kapayapan, king lagyonaring Jesus a Ginoo mi. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo manatili kaya kayungan. At kay kaan timurin. Matula tayo pong ibigin ng kapayapaan ng Kristo, King Metong at Metong. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you po. Kasalanan niya kasalanan niya Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan na ning yato, mapalad tamo'y tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, kumatampang tanggap kay ka. Dapat ikas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Panalangin po ring at syukarimpi bale-baleda na bisak tanggap communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things and desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally into my heart, I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Mapilan mo pong importanteng paganaka. So balutan mo po ing sitwasyon ketikim parokyata mo, pakisabi ping mayap, mimingat tapo. Eta kakalinuan mag-face mask, ken pong daratangayal daw po siguro required no ring face shield. At alaking paluban nung eko maka-face mask ang pong maka-face shield, ken tutuki keti po pisamban. Aduan ko po ing pakipanalangin nyo la po reng mituran COVID kaya katamo eyo pagsisti o pandirian eyo Facebook ali po mali po ita noon ay panalangin tala po kabaryo tala rin ikakilala tala so pantala po at panalangin tala etamo balo baka ken tutuki itamong miyawa okay so panalangin nyo po katlo po huli na niting sitwasyon. Denggang misa tamo po, magumpisa keng Martes, August 11. Magumpisa pong Martes hanggang September 8, koronasyon na ning Birhen. Ala pong koronasyon panlalawigan ngayon, kanyang paroking koronasyon. So magumpisa pong Martes, August 11 hanggang September 8, denggang misa tamo, 5:30 ning gatpanapon. Mawala na pa mo po yung misang abak. 5:30 ninggat panapon denggang misa at panikwanan tamo pong maka-live stream langan denggang misa iting panahon IT. Baka nita po hanggang ako makasimba, makatukita mo po. Kay bat deng kampana tamo matigtigla pong alas 6 ning abak, ampong alas 6 ning bengi hanggang magmisa tamo para po pag nakakikatamo mga ditamong angelus para king parokya tamo at para king bansa tamo po. Tahimik tamong tok ng saguli balang alas 6 ning abak, alas 6 ning bengi ban manalangin king Birhen kontra kaniting coronavirus. Ing opisina mo naman po pansamantalang manatili ang makasara ning gat panapon. Kapitnaya mo pong aldaw mamuklating opisina alas 8 hanggang alas 12. Kay bat na po nita manyara na kami, ban kanita po ay wasan tang pupunta ketikim pisamban. Inmang pisamban makasaraya po, inmong screen door yung makasara. Nung bisa ko pong mamasyal, mga di, kita na kayo mo pong lalam canopy, ing imahen na ning Santo Cristo, ang poing Virgen de los Remedios, pepadala ko po karening posti lele na ning pisamban. Ala ko pong COVID, magkay ko, mamalat ko mukhay. Ano pa? Tutuki po. Deng makatuwa po. Deng makatuwa ang poring anak tamo, encourage ko pong enako pa sisimba. Kimpi bale-bale, tuki na kayo mong live streaming. Ngeni, nung atin pong makatuwa o karing anak yu, bisang mag-communion, kay bat yung sinibakeng live streaming, pakitext yun na lamo po, reng kakilala yung EMDC, at deng EMDC, puntanda ko po, kay bat na ning misang alas 9 ning abak ning Domingo.
Puntanda ko ngan po, ikayong may mag-text kaya kami, bisang makinabang, puntanda kayo karing pibale-baleyo, oneng may kanako pong ribbon, karing gate yu or pasbulyo, tanda na ikayo pin, bisa ko makinabang, kay ba't ayo na kaya po kailangan paluban, anggan kay mong gate, pwede kong makinabang, ban ganita, ako manawa pa or miyawa pa, hanggang kay mong gate, mga di mong metong ibpami, kay ba't makinabang kayo, and then yari na po. Okay? Basta text show po, ring EMDC, ilan ang balang mag-assign, ninong munta, karing pibale-baleyo. Okay. Kay ba't po? Ding kolektata mo po last Sunday, minabot lang 19,760. Miraras na po rin ikeng konseho para gasto sa Aldoldo, gasto sa naning parokya Aldoldo. Ngayon pong Domingo, ako ba doon nung mabutang 500 kanini? Pero okay mo po. Ako po mag-complain. Impaki sabi ko mo po, may papangadita mo. Pilabasta mo po maski makanano. Pilabasta mo. Baka makasawta pa ka rin mangailangan. Ngayon atyuta mo keng lockdown ng pong pandemic. Basta't may pangadita mo po, maniwala ko, Santiago, nakatapa po rin, lalong-lalo na, ang Diyos, ang Ginoo, nakatamo pa po rin. Tauli pong dili, deng QR codes na po, matanda na nyo, dati palistatangan, ngayon po pong may balik na yung, nang normal ini o na, ako po kailangan palista, papakit yun na laring Q card yun. Kaya batinan ako luklukan kayo ni Pisamban, mas mabilis. Then, pong King San Juan Bautista, yari na la, kuwanan nyo rin Q card siyo kang kiyan, ini pong mag-live streaming ngening abak. At syulangan kaya rin Q card iyo po. Dito ang aliwang baryo, gagawan mila pa po, mayari na kanyan karing tutuking Aldo. Okay? So ito mo po, nung kailangan, ako po papupunta opisina, i-text yun niya mo po. Bali siguro yung text number na ng opisina tamo. Kay batgat panapon, makasarake po. Pero atsuke po keti, nung talagang sigido yung kailangan, nung talagang kailangan nyo keng ausan pagsabihan, atsu kami mo po keti. Pero makasaraya yung opisina, ampo yung Pisamban, ining panahon na iti, magumpisang Martes, August 11, hanggang pong September 8. Pero lolonta mo po yung sitwasyon, bayita o kay batnanita. Okay? So ito mo po, dakala-dakal pong salamat kay kayungan. Talakad po para king tauling panalangin. Ing assignment tamo po, panalangin tala, reng mitoran COVID, ketikim parokya tamo, at manatili kong mahinahon. At mausta mo king malugod tangin do para karingating COVID, Bapong Maria, mit mo aking grasya, ing Ginong Diyos at yukeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya pa naman imbungan ng atyan mo Jesus. Santa Maria, ang induling Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, nginiat king oras ni kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. ating Ginoo manatiliya kaya kayungan, At keka antimurin. bendisyon na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at ding kekong familia. Hingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Eko po mamaliguang luluwal, tunggal-tunggal, banayad, liwas-liwas, ing pamagluwal. Okay? Salamat po. Simon, pakibuklat may tang gate, baka nita maagal lang milwal ding sinimba. Ing misa tamo may daune, umya kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat king Dios. May payabak po, dakal po salamat king kaya kong pamanagon, mimingat ko po potang muli kayo. Good morning po.
king lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal a Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po, king maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, e uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal a Eucharistia, e nako sana daralaking pamanatul at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mitnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sapo niti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pasapu keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.